da smo se mi plasirali u finale, da smo pobijedili Mladost na vlastitom terenu nakon 2 poraza ove sezone. Čestitam i igračima, svi igračima. Mislim, ne na perfektne igri, ali stvarno dobro igri. Mi smo pokazali sve što je trener očekivao od nas da smo ispunili. Tako da sad se nadam da ćemo se još bolje pripremiti za finale kupa. Da ovo nije, da sad nećemo odustati od našeg cilja. Kako bi naš jedan stari igrač rekao, ne loži još vatru dok je zec u šumi. Tako da vidit ćemo. Još jednom čestitke momcima i žao mi što nije bilo publike da uživa ovakvom spektaklu. Tako da vidimo se, čao! Prvo bi čestitao svojoj ekipi, stvarno mislim da su dali, ostavili su srce na terenu. Mladost je bila apsolutni favorit u ovoj utakmici, međutim mi smo svi u dobroj pripremi vjerovali da možemo s njima igrati. Po meni je ključan bio treći set gdje smo se raspali, međutim raspali smo se samo u rezultatskom smislu, nismo u glavama. I uspio sam uvjeriti ekipu da možemo opstati, da možemo se boriti dalje i četvrti set smo pokazali hrabrost, agresivnost, napravili smo nekakve korekcije u igri, zarotirali postavu i to se pokazalo zapravo ključno. Mislim da smo drugi dio četvrtog seta i peti dominirali i onda mogu reći da smo zasluženo pobijedili. Tako da još jednom čestitke ekipi, momcima, radili smo jako naporno, ne mislimo stati, želimo se boriti sa svima, želimo uživati u odbojci i sigurno sam će biti jedno lijepo finale sa Murcom za nekoliko tjedana.